Kasngi basuk bakmennya pi baro hakanega video ngini pej ya kipisa barem dor stambat ngini pej balai kita kipisa kirim dor kata-kata. Enda pila pej ya kanega video pin selengo ban syam bakiri barit kipen mi da kipisa barem. Kat bakiri bahepan kisna da kipisa kibakam tat dor. Hatu pitip baka pisa dola jongga Amerika bat kipisa pound sterling jongga Great Britain kimpat day kipisa barem dor tam haka percay hang nengin pej tang ya kipisa kipadang traikam ton kipisa barem dor kum kapisa lats jongkari Latvia bat kapisa Gilda jongkari Netherlands ngim nyushu yaki hakan egalis namar yaki om syamlas nasyu nadu bakari jongki kalap diang yakapisa jongki wei pat kiri kum kapisa jong to enai ya belala syu ngini poino haki pisa namar ngati piru pilaya pisa ban pej ya ki pisa ki kita tongin stang no ngin pej ya ka pisa bahe dortam ngin sahiar arsut syaki bakam ridor ya kakaran ka banengkong lan kakaran ka barem dortam lara da ka pisa jongkari Kuwait ka Kuwait dina ka Kuwait kedai kari ka barit kakamrit banya ke jelam Meghalaya jongi kari Kuwait ke Indonesia Middle East katiak ken jemut harut ke Duriau Persian Gulf hatudo jongkareng ke Arabian Peninsula kani gadai ke wei na kiri barius pabha hadu bawat bansyat bantiu ne traikam yingru om don nong belasyu hakatei kari lahap banwan ra daki brio naki wei pat kiri kibreu na keleng kiri jong ka pertei kia lek bela syakatei kari habasim jingkenya ka jingdon jong kinong syong snong hangtei hadu nyau phau na ka shispa kinong syong snong kidei kibreu ki bawan bela na ki wei pat kiri ya kasan himasima hari Kuwait lapania daus bagi khot emir bat unong mi bujli jong u lakhot u crown prince kari Kuwait ke dunia ke jinghe ke bakat nyau hajar paras pa kat paras square kilometer bat kanong ba jongka ke Kuwait City ke dunia kinong syong snong ki basau poin kendai pra million lane jansan million hi tena ka sau po kendai lak kinong syong snong tangkat san lak kidei ki trai snong ki batam kidei kinong wei ki bawansa bela ne wansa trai bat kaper kapita income lane kajing yo kamai jong unong syong snong marwei hakasisnem kadai arpu kundai hajar dola naka nominal GDP bat kapisa bagi penunkam ke Kuwait dina habangian ujur bat ke US dollar shidina kaya keju lai point arsan nyo US dollar lane shispa dina kaya keju lai spa arpusan dola shidina hakipisa India kaya keju arspa kendai puwei Indian rupees. Bat kilut bisa bagi penun kambah hangtei kedai kalut kebashi dina san shipau pat arpeu dinar. Kari Kuwait karus pabha namar bakadon bun ke umpriang kiwei pat kikam karkhana kampat takiubha. Kapisa baar hagajing remtor lakli da kapisa jongkari Bahrain. Ka Bahrain dina kari Bahrain kadai kawai nak ikendiat kiri ha kepertai ki padang sensyar da usim bat usim bementa udai Muhammad bin Isa al Khalifa kani kadai kari barit pha Henry ka barus pa shisha pat Crown Prince jong ka Bahrain udai Salman bin Hamad al Khalifa kari Bahrain ka he tang nyaus pa andru pra square kilometer bat kanong ba jongka kadai kanong ba Manama bat kadon ya kinong syong snong ki batang khatsan lak ngut bat kaper kapita income jongki kadai laipo kundai point san hajar dolar habangin ujor bat pisa US dollar shidina kaya keju point henriu lai US dollar lane shispa Bahrain dina kaya keju hadu arspa henriu US dollar bat shidina haka pesa India kaya keju arspa lai pra rupees bat kilut pisa bagi penun kampha kedai galut ke ba shiteng dina iwei san shipau bat arpeu
Dina. Kari Bahrain kadai kadeu lenong bat pun ki mau bat kiret kiranap. Tang kumbakat san square kilometer AA ke kendeu hari Bahrain long ban rep ban riang. Yaki marbam lahap pej ban shu wanra na syaki wei pat kiri. Kabawan balai ke jingrem dor kapisa lakit da kapisa jong kari Oman. Ka Oman real. Kari Oman kadai sakawai pat kari ke bahek dor pisa bha kaneru kadon ha Middle East hi katia lengkerang hatrai jong ke Arabian Peninsula harut jong ke Duriau Arabian Sea. Kani kari kalong ka ba khluit tasam bat ka jingshit hangtei kapoi haduk sanpeu sau degree Celsius kajaka kalong hikum kari siap. Kari Oman kadon da usim kumuhe nung sensyat. Bat usim jong ka Oman menta kikot usultan Haitham bin Tahrik. Bat Crown Prince Utayazin bin Hatham. Kajinghe jong kari Oman kadai lailak kendai hajar kendai spa 100 square kilometer kanong ba jong ka kadai kanong ba Muscat kinong syong kidon 1.1 million ngut bat kaper kapita income hangtei kadai khatpra hajar dolar. Bat kapisa pagi penunkam kadai ka Oman real. Si Oman real kaya kaju R.0 way dolar. Lane si spa real jong kari Oman kaya kaju R spa 100 ka US dollar. Ha kapisa India pat si real kaya kaju R spa lai kendai rupees. Kilut pisa bagi penunkam bah po Oman kidai kilut sispa baisa shiteng real iwei san shipeu arpeu bat san peu reals hadu palat perapeu persen jong kaspa hakatai kari kawan nakikar khana papermi umpniang bot sakajing kamai naga tourism sector ya kakadan basau lawan dakapisa jong kari Jordan ka Jordanian Dina kawai na ki jingtei basakan mau tam ha kapertei ha kajing pla korkomsina jaka bat ban penwandur nadu san hajar snem mensua kapetra kadon hari Jordan kadon ru sibun ki archaeological site ne ki jaka bala dai hentai bat ki bala tho ha ka Bible kidon ru ki jaka bayaseryim bat kajing longga khandeu ha umet beneng mas kari Jordan gadai ka wei na kiri bakeluit mensem ban pedang ya kiri poiwer na kiri Fuji papet snong namar ka jingke katma bat ka jingsha leben hari lecok kani kari kadon ha Middle East kadon ya uput usam bat kari Israel ka West Bank ka Syria ka Iran bat ka Saudi Arabia kajinghe jongkari Jordan kadai prapakundai hajar lais pak saupu pra square kilometer kanong ba jongka dai kanong ba aman bat kinong syong kidon cutway point san million ngut bat kaper kapita income kadai sau point pra hajar dolar si dina jong kapisa Jordan kaya kaju iway point sauway dolar lane shispa dina jong kapisa Jordan kaya kaju bat shispa saupuway dolar jong kapisa Amerika. Shidina kaya kaju shispa arpahun riu rupees jong kapisa India bat kilut papandan kampha hangtei kedai kalut shidinar san shipeu bat sanpeu dinar. Kapisa Jordan bamenta kilas dang penmi nado usnem kat kendai spa sanpeu. Hagakadan basan ke jingrem doar lara ada kapisa jong kari bilat neka United Kingdom la neka Great Britain ka pound sterling ka UK neka United Kingdom neka Great Britain ne bah kilong shua jongi kitip yaka kum kari bilat kalalong teng ka empire basan syar shipawa jong karengkau haka pertei naduk ka ba Asia, Afrika, Europe, Amerika bat syaki dau lenong hakeleng ki benta jo ka pertei menta ka tei kari kelarit biang bat tangsa sna tang hadeu lenong Great Britain ke UK ke dan South kiri hapo jongka kita kidei ke England, Wales, Scotland, Northern Ireland kanam bat kajing klan bor jongka kidang tening hadu menta
Bat keketin English kabadai keketin katai kari UK lapan don kamlang habaro shiteluk kapertei. Namar kapensuk yaki breu ban skutho bat ban trikam trijam ka UK kadai kari ka banengkong tam banlong ka developed lanega industrialized economy na do kumba saus pa snem mensua. Ki arteli ki University pa paun nam tam ha kapertei ka Oxford University bat ka Cambridge University ki don hari UK. Ka UK kadon ya kecing he ke baar laksau pusau hajar lais pa anyo pon riu square kilometer malu malakar kecing he jong ka North East India. Bat kanong ba jongka kadai kanong ba London kinong syong snong kidon kumbahan riu po kendai million ngut bat ka per capita income ha UK kadai san pehun riu hajar dolar. Bat ka pisa pound sterling jong kari UK abangi yang ujur bat ka pisa US dollar shi pound kaya kaju iway point lai arsan US dollar lane shispa pound kaya kaju shispa lai peu ar point san US dollar bat haka pisa India pan shi pound kaya kaju shispa khatra point sau rupees bat kilut pisa bapendon kambha ha UK kidai kalut san shipeu arpeu bat san peu pounds ya ka shi pound lapia ha ki shispa penny kayu ke kalong kawai na kiri balakiu habaro kiliang bat ki company barat ba ki buk sentar ha kanong ba London jong kayu ke ha kakadan ka bahan riu na kipisa berem dortam kalit pat sya kapisa na kari Switzerland ka Swiss franc ka Switzerland kadai kari balong landlock kata kamut uput usam jongka umpoi duriau Henry kalalong kawai na kiri barius ma tam ha kapertei ka Switzerland kadon ya ka policy am neutrality ne ka policy bakan nom yale thama ne ka nom her thama ya ka no kari lapalat lais pa snem kam julej her thama ya ki wei kiri kajing syongsuk syongsngan jongkari Switzerland ka kring yaki babon ki international organizations kum ka FIFA ka WHO ka ILO ka WEF bakin bo yaki headquarters jongki hakatei kari ka Switzerland kadon ya kajing he ka basau puai hajar arspa prapusan square kilometer kanong ba jongka kadai kanong ba ben bat kinong syong hangtei kidon kendai million ngut bat ka per capita income ka basilak hatway hajar dolar ka currency jongki ka Swiss franc habangin jor bat ka US dollar shi franc kaya kaju iway point ar sau san US dollar lane shispa franc kaya kaju shispa ar po sau pia US dollar bat shi franc kaya kaju shispa khat way point lai rupees jong kapisa India bat kilut pisa bapendun kampha po Switzerland kedai kalut shipau arpau sanpau shispa bat arspa franc kari Switzerland latip kum kari badunatam kabamsap nega corruption ha kapertei kat baki bang jongkapat kiba bamsap tam ha kapertei laneki most corrupted banking system kari Switzerland kamdon umpniang Henry karius pa bha namar kalon shibon ba ki company bapenmi daki tier balong high tech bat badon top quality katukan negi company ki basinsyar ya kapertei ki bawan na kari Switzerland ikan tup ya company Glencore kabadai ka world largest commodity traders kan Nestle kabadai ka world largest food processing company ka UBS kabadai ka world largest private bank ka Novartis kabadai ka company Schneiderway ka bahe bha ka Convor ka Roche bat ka company Bashna ya ka baji berem dortam ha ka Prote ka Rolex kabawan bah nyau kadai ka pisa jong ka European Union ka Euro ka European Union nebaki khot lengkot ka EU kamdai kari Henry kadai ka kanhun batte song lang ya ki arpu nyau tuli kiri hadau ba Europe ki baya soya ka soskular banyalong ka way ka bor
kenang bakin la ban pau hak perthei bat ban yada mar kaliang lada jia badon ke jing tombor naki wei pat kiri lah kaliang ga khai ke pateng lane lah ka nong rim bat ha ka jing ya dei bat ki wei bat kiri kite ki arpo nyau toli kiri badon ha ka European Union ne ha ka EU haba khai pateng kim ju kren tang yalade Henry ki kren lang yaga kan hon barok wei kat ba ka jinglong bakar pang jong ka wei pa ka wei kari kita kai pha ka jingbun jong ki breu ha European Union kadon hadu lai spa million ngut bat ka per capita income kaya per ka wei pat kari ka pisa euro habayanu jor bat ka pisa US dollar si euro kaya ka ju wei point wei san khandai dollar lane shispa euro kaya gaju shispa khatsan point khandai dollar si euro haka pisa India kan kela shispa lai point henriu rupees kalut pisa euro ba pendon kambha kadai kalut san euro shipau arpeu bat shispa euro naki arpeu nyau teli kiri basna ya kan hon European Union tang arpeu teli kipriang ya ga euro kum kapisalang jongki bat ki pendono ya kapisa la jong yakini kiri ba pendon kam ya ga euro kum kapisa jongki lakhot ka euro zone lane ka euro area hakakaran ka bafrana pedeng ki pisa beremdor karung kapisa jong ka Amerika ka US dollar kari United States of America ne ka USA ne ka Amerika hi kadai kari ke bakalan bor tam haka perthei menta lah palat shispas nem AA nadu bakut katmaba baningkong kari Amerika kadai kari ke bakalan lah kaliang ki kam sanhima sima haka puli ke puthi ke yok ka kon ban penmi tiar sma bat ke jingdon ki company barat ba kibala ban yok sneu habaro ke wei ke perthei Kibriu baru spa tam haka pertheiru ne kita ki oligarchs lane ki billionaires ki bon bha nakari USA kapisa jongkari Amerika ne ka USA lakhot ke US dollar bat kari Amerika ka dunia ke jinghe ke bakhandai point pralai million square kilometer kanong ba jong ka Amerika kadai ka Washington DC bat kinong shong snong hangte kidon laispa saupeu million ngut bat ka per capita income hapo USA kadai prapukundai point san hajar US dollar bat si US dollar kaya kaju prapukundai point laisan kapisa India bat kilut pisa pendon kambha kedai kilut si dollar san dollar sipeu arpeu sanpeu bat sispa dollar ka dola kadai kapisa bayat yau tam haka perthei baro kawei haka jingya de yatiet apdeng kawei kari bat kawei pat lapen syong dor haka dola wat laki don kiwei pat kipisa bayat yau kum ka euro jong ka European Union ka yen jong ka Japan bat ka pound jong ka UK dan ka renminbi jong ka China bat ka ruble jong kari Russia ka US dollar kadang tamlut yaki baro ladang yan jor ya ka jingyat bon kum ta lasim ya ka pisa US dollar kum ka currency standard lane ka pisa balong kum ka maumer haba kaliang pisa hapadeng kino kiri ne haba budor ya kitir gitar pasyalan syabar jong kari la jong baro kiri kia stock lot ya ka pisa dollar kum ka foreign reserve currency bantem ya ka jingya per haka khai pateng jongki haka yau dilang lane ka stock market haka perthei haka kadan ke bakhandai pat lawan da kapisa jong kari Panama ka Balboa kari Panama ka don ha Central America pat ka pen yaklat yaki arteli ki deuba ka Amerika katakanot Amerika syaneng bat ka South America syarum jongka hasiteng jongkari Panama don ke Panama Panama Canal kadai ke artificial canal lane kan nala ke basusna da kibru kanang ban yo ban penia yaki jahat kitmar yakane ke kanal lati haus nem khat praspa prapuwei dakari United States bat la pendep haus nem khat khandai spa khat sau ke Panama Canal ke penias no yaki arteli ki duryoba kita ke Atlantic Ocean syapang mengi bat ke Pacific Ocean syapang sepngi jongkari Panama
Ka Panama ka don ya ka area ne ka jinghe ka bah nyau pusan hajar saus pa khat nyau square kilometer bat ka nong ba jongka ka de ka Panama City ki nong shong shnong hangtei ki don tang sau point lai million ngot bat ka per capita income hangtei ka de arpeu hajar dolar. Kapisa balbau jong ka Panama kaya ka ju bat kapisa US dollar. Kari Panama kasna tang ya ki pisanar ya ki pisakot pat ka penun kamlang ya ka pisa US dollar. Hagakalan ka pasipau lara da ka pisa jong kari Bahamas ka Bahamas dollar. Kari Bahamas kadon hakaway ka kanhon ki dalunong balakot kalukayan archipelago hakaduriaw ba Atlantic Ocean syapang syatay kari Cuba hakibenta ba syathe pangmingi jong kari USA. Baro don lai hajar telikit lenong berit hakatai kari kinong syong shnong hangtai bon dai ki doyong neki Afrikaans kinong syong shnong original ki badai ki arawak bat ki lukayans kila keladu jajno nakatai kari hadin bawan buhai shnong ki dole nari Europe ki balaring mrau yaki syaki wei pat kiri bonro ki trai shnong ki yap naga jingpang dole naka European disease. Kumba palat shispa snem ka Bahamas kamton briu basyong sinong tadhadu balami ujli daki doyong ki balong ki merau neki slaves jong kita kidok le hakitu kipor kilej ban buhai sinong kajinghe jong ka Bahamas kadai khatlai hajar khandai spa sau phulai square kilometer kanong ba Bahamas kadai kanazau bat kinong syong sinong baro kitan saulak khatar hajar reuspa arpu perangut kaper kapita income hangtei kadai laipo san hajar dolar. Bat kapisa Bahamas lanega Bahamian dolar kaya ka judor bat kapisa US dollar. Kidalunong jongkari Bahamas kilong kiba internet bat kiba peniap biye yaki bro kiba lek poi ban pej yaki. Palat nyau peu nakashispa kayo kakot hakatei kari 8 Mei da ka tourism industry. Ya hakakadan ka bakatway larong da kapisa baremdor jongkari Singapore ka Singapore dollar. Ka Singapore kadai ka way na kiri barit haka portay Henry ka way na kiberus patam haka jingyo kamay kinong syong sinong jongka. Kani kari kadon hadaw lanong kadai ru ka way na kiri kibakhoy tam karukom sensyar kadar. Ka Singapore kadonya ka policy zero tolerance ya ka corruption kiriu bamsap kimdon jakari hakatei kari dai nagatei kadaw wala kamdon marpo kendau nespa mariang ne pniang kakiu state papat hakikam shna berikam khai pateng badla itho ru'yaka kum ka tiger economy lane kari ka ba ima ka jingkiu spa lakat ka khla jong kayo kakot ha Singapore don syu ki breu ki bahap haga poverty line lane ki bakardo ki batuk kilong yeng ki baduna tam kayo ka kodru ki yo be ban pendap ya ka jingdon kam jongki baman kasni ka Singapore ka don ya ka jinghe ka batang news ba lai phon riu point lai square kilometer bat kanong ba jongki kadai kanong ba Singapore kinong syong sinong baro kidon 0.1 million bat ka per capita income ha Singapore kadai kandai po sau hajar dolar. Ka Singapore dollar ka kamrit banyak ka US dollar hakaba shi dollar Singapore kaya ka ju tang point nyeu way US dollar lane shi spa dollar ka pisa Singapore kaya ka ju tang kumbah nyeu dollar jongkari Amerika. Habai rujor bat kipisa India pat shi Singapore dollar kaya ka ju hadu nru pra pon kendai rupees. Kilut pisa bapandon kambah bo Singapore kadai kalut R san shipau san pau bat shispa dollar. Hagagadan ka bakat R laparia da ka pisa jongkari Brunei ka Brunei dollar. Kari Brunei kadon hakabenta basyakli jong kadolonong Borneo Island hasenda jong kari Malaysia kane kari kadon daus basensyar kumukli do jong kastorkar Brunei yaki angi kanon hakatei kari Brunei 8 syong nong rim
ha ka Sharia law lane ka anjung kan yang Muslim. But usim hangtei udai usultan Hasanal Bolkiah. Kari Brunei kahe kumbasan hajar news pa anrupusan square kilometer kanong ba jongka kadai ka bandar Seri Begawan. Kinong syong barok kidon tang saulak rupun hajar arspa arpuh nyongut. Bat kaper kapita income ha Brunei kadai laipo san hajar dolar. Kapisa dolar jongkari Brunei kakamrit panya kapisa dolar jongkari Amerika. Si Brunei dolar kaya kaju tang 0.772 dolar. Lane si spa dolar jongkari Brunei kaya kaju tang kumbah nyau puh nyau point R dolar jongko pisa Amerika. Nakini gikat ar tuliki pisa remdor. Sau tuliki pisa beremdor tam haka pertai lapan mi dakiri kibaka jing he jongki ki kamrit shibun banya ka jela Meghalaya jongi. Na pedeng kiri bah he pat tangkap pisa jongkari USA barung hagani galis. Pias ngau kumno perlok halar kani ka video sengau bah komen harum. Sengau haru ban bo suggestion haka komen laneh pikwa bangan penmi video halar kano ka topik haka video bebut ini apa beniak pat yaki dor jongki pisa jongki ri ki paunam tam haka pertei sengau haban subscribe kanang mapinyo notice habangi penmi yaki video patumai lana pis ngau tenat ya kanega video sengau bah kersyan yangi daka basyunyon ya utu uburam like bat pila ruban share haka social media platform jopi te tat hadu bangin daya syembyang sahaka wei pat ke video kublai shibun bye.